Dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamallo go tswa toropokgolo Gaborone NAKO a re simolole ka go leba ditlhogo. BOTSWANA Democratic Party e ikaelela go bolotsa letsholo la go busa maloko a yone a tlogetseng party eo. Motlhami wa BOTSWANA Congress Party re Dikgang o tlhokafetse. Baka maloka le tshepiso re batenne ke bafenyi ba kgaisano ya monongwaga ya Clash of the Titans. Motswana wa etsong ka mogele ga mmogo le tshepiso sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla. Moeteledipele wa party ya BOTSWANA Democratic Dr. Mokgweetsi Masisi a re party eo e tla bolotsa letsholo la go busa maloko a tlogetseng party eo ga mmogo le go kwadisa a mašwa. Thautona a re dipalo di botlhokwa ka di ka thusa gore party eo e fenye kgaolo ya Charles Hill mo ditlhophong tsa monongwaga. Dr. Masisi o buile se ko phuthegong ya sepolotiki ko Charles Hill ka tshipi kwa tlhalositseng gape fa mananeo a simolositsweng ke puso ya Dikgang e le ona dirang gore BOTSWANA ba e rate le go tswelela ka go e tlhopha. A re utlwe Angela Enosa. E re jaaka malatsi a go tshwarwa ga ditlhopho tsa setšhaba tsa Phalane a ntse a tamela diphathi di gotetsa lebelo la gongwe ka maloko ka jaana dipalo di le botlhokwa mo goreng ke he tla hetang ka tsheditshedidi. Phathi ya Dikgang be le kgaolo ya Charles Hill leitlho mo nakong eno mme e tiiswa moko le go heta ke go bo e kgonne go amogela maloko a heta 500 ka jalo se se ha tshologelo e tletseng ya gore e ka henya kgaolo e. Ke a le laela lona baleng ba le itseng tsamaiso ya Dikgang bololang tsamai le go phutha letsomana la Dikgang le dimetseng bololang batho ba batla Dikgang ka gore Dikgang e ipetlile e tlhalositse e na le tse leng gore ya di dira re tshepisa tautona gore ha re bopaganye re tshwaraganye ra go busa Charles Hill e nna nngwe ya dikgaolo tse leng gore e boela mo Western Region rotlhe tsotlhe dikgaolo tsa rona di etelelwa pele ke Dikgang re ka be re fila ka re buisantse re dumalane ka bongwe ba pelo gore re santse re batla gore o re etelele pele a ja re bantsi re apere Dikgang bangwe ba apere Dikgang mme pelo tsa bone di seha di le gongwe a re direng gore lotlhe ba re leng ha gompieno ba re reditseng mahoko a builweng ke tautona a ra segegeleng tsebe a ra direng gore a tsene mo dipelong tsa rona Dikgang yo e nne wa rona. Mananeo a mmalwa a simolodisitsweng go tlhaloswa a dira party e mmamoratwa. Re ipapatsa ka lenaneo la ditsela, re ipapatsa ka lenaneo la metsi, re ipapatsa ka lenaneo la inthanete la smart boards, re ipapatsa ka lenaneo la go ira melemo ya dikgomo re rekisa go sele, re ipapatsa ka dipoo tsa America, re ipapatsa ka citrus, re ipapatsa ka chema go rileng ra ipapatsa mananeo a re ira gore batho ba rate re ithatisa batho ka go ba direla re batla gore mo sebakeng se rileng ebe go sena motswana ope o sa itseng go irisa maranyane a le hauhau go setse bangwe ba go gela dikgang go sele ba bua gore lenaneo lena ke la go reka ditlhopho mme ke batla go tlhomamisa sengwe gore ha le dirwa go le tshwantshitswe le mananeo a mangwe a dirileng bontle thata mo mahatsing a mangwe e se mo Africa hela e ko Kenya ba lenaneo le ba letsang Hustlers Fund le le itebagantseng le bone batho ba informal sector kana ba dikgwebo tse se kwadisiwang mo go tse dingwe tautona wa tlhalosa ga e tla re pele ga ditlhopho go bo go simolotswe mananeo a heta 170 a ka ikwadisetswang ka tiriso ya maranyane kgotsa online services. Angela Enosa, BOTSWANA television, Charles Hill. Le butsa pele la party ya BOTSWANA Congress o kana BCP re Dikgang o tlhokafetse pe go etswang ko party ya BCP ya re Dikgang o tlhokafetse ka letsatsi la tshipi maitseboa moraga go lwala ganakwana. Re Dikgang yo tlhokafalang a le dingwaga di le 96 go bolelwa e ne le leloko la party ya African National Congress jaaka ebile a ne a bona molato
ke puso ya tlhaolele mme a romelwa ko Robben Island ngwaga tse di 15 mo gae o na nna le leloko la Botswana National Front e bile ile mothusa moeteledipele wa yone ka 1993 a ba tlhophia mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Gaborone Central ka ngwaga wa 1994 go fitlha ka ngwaga wa 1999 mme a re ka 1998 a simolisa party ya BCP e a neng a eteletse pele go fitlha ka ngwaga wa 2001 a tswa ke re o tla disa go saletse yo le ene a sa tlhole a leng mo botshelong re Michael Dingake o ne a tlogela dipolotiki ka bogodi ka ngwaga wa 2004 lephata la kgaso le phaketse le re bolotse maduo a ntlha dipatlisiso tse neng di dirwa tsa dipalo tsa bareetsi ba semowa le babogedi ba television ditshekatsheko tseo tse di simolotseng gola di ne da dirwa ke khamphani ya Nielsen e tshwaraganetse le Venture Bliss ya Botswana maikaelelo a dipatlisiso tseo ke go thusa lephata la kgaso go fetola naneo la dithulaganyo tsa lone seo e le go leka go itepatepanya le se mmaraka o se batlang entse le ko moletlong o seromwa sa kgwebo RB2 se ne sa simolodisa semmuso se kano sa bone se sesha le thulaganyo ya bone e ntšha. This is a comprehensive survey that will assist our decision making. We've been battling for so many years in trying to come up with decisions on what people like and what people don't like. What can we put on air at what time? And what can we pull off air? For what reasons? We've been broadcasting a lot of content. We had so many voices, so many faces that we have engaged in our platform. We never get to know who is the best, who is not doing well, who needs to be improved. And this is what the industry, not only us as broadcasting services, but also all others, because it's not about DBS platform. It's all about everyone else, including the banking industry, including the mobile industry, including radio industry, and print. We are now completing the 7-day diaries with the station audiences by day and individual time. So we are going to release that data in the second quarter of this year. Those now will be the ratings. We will now be able to rate your shows, your programs. Yeah, so look out for that release in the second quarter of the year. Like we were saying, this gives you even more precise media data to enhance the information of the establishment survey. So we have now established the market. So with the thorough data, we are now going deeper into more granular data. Dipela tse diletseng di nela ka bokete maabane mo mafelong mangwe a borwa jwa lehatshe leno di bakile merwalela mo metseng ya Mokgobane le Otse mosong ono mmega dikgang mo Botswana Television o Nkutla Thamage o na etela mafelo ao go lekola seemo. Molapo o wa Molotjwe o rala motse wa Mokgobane o tletse abo o penologa go lobaka banni ba motse wa Mokgobane le metsi e mabapi ba sa itemogele go tlala ga metsi mo molapong o jaaka mo letsatsing leno. Seemo se pateletse lephata la thuto baeteledipele ba motse le ofisi ja ga molaodi go tswala sekolo sa Mojadifi se se go boseja jwa molapo o ka jana borogo bo tlolwa ke metsi ha godimo. Baithuti ba motse wa Mokgobane bangwe ba bone ba tsena go sekolong sa Mojadifi mme mo nakong e ga ba kgona go ya go sekolong ka lebaka la gore borogo bo tletse metsi jaaka go supega. Metsi ya ke re ka re molapo wa rona o motona mabriji ke ona leng gore a go tlase e leng gore re nna bo metsa nna bo rai mo dihutsaneng le mo bathong mabriji a le go tsholediwa a yo go godimo ke gone mo ele re ka hema seemo sa metsi a ka kwa le banni ba motsomo wa Mojadifika
ga ba kgone gore ba ye ditirong ka gore ba theogela bontsi ba bone ka kwa le ba ba kgona ba kgona go ba ka kwa ke ka ela gore go diragala ka teng ga dipula se di nala ka bokete molapo o tletse ga gona ka go ka hetwa mme se se molemo ke gone gore mogokgo a sekele ga nne ka na re mo mphekeleng a tsena gone pele a ba bona seemo a itlha le bana ba eme ka kwano a ba tsaya tshetswa ka mogolano gore a busetse bana ka kwa mme ke seemo seno gore re se lebeletse gore ga se tla se tokagala e be re ka kgona gore re ka buisana ra bona gore re ka dira jang ga go sireletse gore go ka kgorisa gore ka mogola ka moso bana ba ka boela ko sekolo re se sengwe gape se dira se re kgone go tsamaya le motso wa mogobane re tswa lemoga gore go na le dijarata tse di amegileng tse e le gore di tseneletswe ke metsi tse dingwe a tsene mo dijarateng a mangwe a tsene mo mantung mme re setse re ntse ditšhimi tsa rona tsa assessment gore ba tle go lebelela gore seemo se ntse jang ba mo fielding e tare ga ba hetsa ba re neela seemo ka botalo gore se ntse jang ke nako yaanong gore tota re kgone go nna ga batse re kile ra tla kwano kgwedi tse nne tse thano tse di ko morago re tla go 'ira assessment gore tota go ka dirwa ya mme go itemogetse hela gore tota borogo bo batla gore bo ise go godimo bo bulege bo tšhanele metsi sente gore a kgone go heta ka gore re le council malobanyana ana ya ka ne re ntse re hilwe budget ya constituency fund re lemogile gore tsela re simolole ka ko sekolong re e pheile go itlhela gone ga borogong bo with the hope ya gore ga re tsena gone ga yaanong re tla kopa dithuso ko gormente gore tota re bone gore re ka emeletsa bridge ka tsela e ntseng ya re ise ko godimo le fa molapo o tshela jaana banni bangwe ba motse wa mogobane ba itumeletse go tshela ga one ka jaana ba re metsi a tla ba thusa fela thata ruo la rona le tla nna le go nwa la bujang bo seo mme gone go nwa gone re tla ra itumela tota thata ka re ntse re tlhagaletse re na le nakonyana e telele a ditso re nka re ngwaga o fetileng ga tsaya nako e telele gore kore nka re ngwaga ona go simologa ga one go tse re nako e telele re sa bone seemo se se ntseana mo e le gore ne re setse re le mo botlhobogong pula e tsweletse ka go tsorotla mo kgaolong mme le ka nna le dikgang la Botswana Television le tla tswela le go beile mo dinakong ka seemo sa morwalela mo motseng o ofisi ya ga molaodi e tsweletse e dira dithulaganyo tsotlhe tse di tlhokegang go itebaganya le seemo se o nkutlile Thamaga BTV News Mogobane. Mokgatlho wa Federation of African Law Students Falas Botswana o tla tlhabolola dithuto tsa semolao go leka go ntsha babueledi ba ba nang le boleng morago go itemogela dikgwetlho dingwe tse ba lebaganeng natso. Re Tefo Lekoko yo e le moeteledipele wa mokgatlho o buile se kwa phuthegong ya baithuti ba semolao. Go boletse mang boitshwarelo ka dintlha. Mokgatlho wa baithuti ba semolao ba ikopantseng go thabolola le go godisa dithuto tsa semolao mme segolobogolo go taka ditharabololo tsa mathata ka tsonga matswelelopele ya semolao monogae. Fela nngwe ya mathata mokgatlho o batlang go mekamekana le one ke boleng jwa dithuto tsa semolao gore kwa bofelong di ne tsa boleng jo bo botoka. Fela ba dira jalo ka go kwatabolola kwa mafatsheng a mangwe a fa gongwe a setse ya gatetse pele mo mererong ya semolao. The law is very diverse, so it develops, and some areas of the law are not within our curriculum. I can mention a few. Jaaka ditirelo tsa semolao di tsweletse ka go atologa dithuto tse dingwe jaaka molao le baganeng tsa tikologo le mengwe di santse di saletse kwa morago ka jalo maikaelelo magolo a rona ke go baakanya seo. Find this gap that exists within our curriculums and how then we can ensure that we bridge it. And how are we going to do that? Today is a starting point. The fathers decided that we have this seminar so that we can Mokgatlho wa Falas o bone go le botlhokwa go tholanya dithogo le baitsanape gore ba rutang kwa morago re tlhaloganye tsa semolao botoka. Better, right? SETSWANA se re moruto ke gaoeng.
kgatlhego eo a wene tshologilwe ke bangwe baitsanape ba tsa semolao go thogana le baithuti ba bonyenyane jwa kitso e ba nang nayo go ba tiisa mmoko jaaka ba tsweletse le dithuto tsa bone go nna boramolao le bomma molao ba ba botoka. When you're in court, the court does not expect to see two attorneys standing at the same. Fa o le mo kgotlatshekelong ga go letelwa gore ba boeledi ba le babedi ba bo ba ka ema nako e le nngwe. Ka jalo solofelo ke gore fa yo mongwe a eme a boa yo mongwe a nne fa fatshe go fitlhelela a fetsa. Because what we expect in court is that when a fellow person is speaking, you concede and you sit. Go tlhalositswe gape fa mokgatlho o simeletse go batlisisa diphatsa tse di tlhokang go thijwa gore dithuto tsa semolao di nne tsa boleng a bo e re morago ba ntshe pigo e ba taisa fa pele ga dikolo tse di nang le dithuto tseo tsa semolao di tshwana University ya Botswana, GUC le Baisago University gore fa go kgonegang teng ba bo ba ka baakanya go tokafatsa dithuto tse di fiwang baithuti. Go boletse mang boitshwarelo BOTSWANA Television Gaborone. Go na le tlhaloganyo e godileng e botlhale go kaiwa go tlhofafatsa ditlhabololo le go di amogela ka bohego go sena sekgoreletsi sepe. Bomme ba kgaolo ya botlhophi ya Gabane Mankgodi ba ne ba tsena thuto seka dipuisano e le nngwe tsela ya go tlhabolola dikakanyo. Moparlamente wa kgaolo ebile e le tona wa lephata la itshireletso Kagiso Mmusi a re go tlhabolola dikakanyo go sedimosa le go sireletsa bomme mo go tsiediweng mo matshelong a bone. Re Mmusi o na tsene thuto seka dipuisano eo pego ka bodulo mogorosi. Mo maitekong a go rutuntsha bomme le go tlisa tswelelopele mo lefatsheng leno, thuto seka dipuisano ya bomme e itebagantse le go itekanela ka botlalo ga bomme e ne e tshegeditswe bošeng. Dibui ka go farologana di supile fa tomagano magareng ga tlhaloganyo e itekanetseng le botsogo ka kakaretso di tlhalosiwa fa go le botlhokwa gore bomme ba itlhokomele le go itlhabolola. Ba ga etshole hano gore le tle go tlhatlhello jaaka ntse re ipakanya mo ditlhaloganyong sa ntlha re tla go tsena mo go wena o le mme gore nna ke le mme ke tshwantse gore ke itsamaise jang ke itshware jang ke ithathagatse jang a kere o se ka ya re ka moso wa bona rampetšhane hela a ba go tsela ditsagago. Ditlhabololo di simolla ka motho ha tlhabologile ditlhabololo di nna motlhogo mo go ene gore a di lemoge a kgone go di ipaakanyetsa. Ke rata go le ra kere mo Setswaneng sa rona kgotsa ke re mo malatsi a gompieno ga re batla go tshola re batla go tshola re le 35 years to 40 ra riang re kgwediwa ke thuto le go pagama re le maemo ga o le dingwaga tse 35 wa bo setse ka 5% 5 ya mai a o simolotseng yo journey ka ona. Go nna le tlhaloganyo e itekanetseng go kaiwa fa go thusa bomme go ka atlega le kgolo mo matshelong a bone. Re hawa yura itse gore o dirilwe ka dilo tse di harologaneng tse di irang motho yo e leng wena go na le tlhaloganyo. Ha re gore re how are you re itse gore tlhaloganyo ya gago e a bereka ga re itse gore a berekela ko left kana e berekela ko right me a bereka motho ka batho ke motho ga Brenda Fast re bana kotsele gore re tle re ha o le motho you are also a social being, you bond and you connect. Tsatsi le letsatsi a re dile le batho sentle le ha o sa ikutu mo moeng o na le mathata ko lapeng ha o tsena ko officing ga kologela gore ha o tsena ko businesseng gore client ya gago e batla go bona o ntse aka nontse maabane. Thuto se ka dipuisanyo e weditswe ka go rotloetsa bomme go lekeletsa lenaneo la tšhema le go lemoga dikitso tse ba di amileng le gore ba ka di dirisa jang go tokafatsa matshelo a bone tsatsi le letsatsi. Bodulo Mogorosi, BTV News, Gabane. Tla ke di be bokhutlo gone fa ke tla ke stele Edwin Mashakgomo mogaka wa tsa metshameko go bega.
tla tšego lebogetswe mothoetso madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke edwin mashakgomo metsone tsa re baka maloka le tshepiso re ba tenne ke bone ba fenyi ba kgaisano ya monongwaga ya Clash of the Titans ka fa letlhakoreng la borre le bomme morago ga go fenya Mompati Chabe le Olorato Ramagapu ka tatelano eo kgaisano eo e ne e le mo ngwageng wa bosupa e ntse e tshegediwa Ryan Kgangwanyane ka pego baka maloka go rile go makgaolakgang ao a sena go kgapela ntle masale sole ka disete tse 3 go tse 2 fa Mompati Chabe ene a kgapetse ntle tiro le somo ka disete tse 3 go 1 Chabe ene wa ntla go kgotletsa molelo mme wa tuka fa ana gapa sete ya ntla ka 11-9 le fa go ntse jalo maloka a kgona go bua kwa morago go gapa ya bobedi ka 11-8 le ka wana leo la Moshopa Spinners maloka a tsaya ketapele ya motshameko a feta ka tse ditsididi bonolo mo go ya boraro ka 11-5 go dira jalo 2-1 mo seteng ya bone bobedi jo seletsa lebelo la motshameko maloka a itsifae le yone ka mo famphenyo fa Chabe ene a itsifae ka musetsa mo motshamekong le go isa motshameko o kwa deciding set fela maitemogelo a ga maloka a kgona go motlodisa molatswana a fenya sete eo ka 12-10 le go fetoga mampudi ya kgaisenyo eo ya monongwaga kwa go borre metšho wa finale ga ke tsore ke gore ne ke na le letsapanyana fo ka metšho ntse ke tswa mo gone anong gore no go batla ke kgoba kgetsi pele gore ke akanya gape gore ke kgone go wina mo tournament ya gompieno level ya competition ne le ko godimo banna gompieno ba tlile ba ipankantse le bone ba batla go wina tournament kana ka gore ya mthebo go mo ka ke thebo tshana se go dinalo mongwe le mongwe ka wina mongwe le mongwe ka lose. I'm very impressed ka ke lebetse my results ka tournament e hitile ya gompieno. So comparing the two tournaments, ke tselekele confidence ya metsile la godimo nyana last tournament ka nne se nna hela batho gompieno tselekele mona sentle attack ya mine wela ke tseleke dirisa attack thata ke dirisa attack but ke sa defend ka fa letlhakore la bomme gone ga bo go le ntwa ya diraga di bonwe go ba polane tshepiso gore ba tenne le Olorato Ramagapu o se motsatsa ketapele ya motshameko o a gapa disete tsa ntla tse 2 go ka dira jalo 2-0 seo se ka sa kgoba marapo re ba tenne a boa kwa morago a kwadisa disete tse 3 ka tatelano go fenya motshameko o ka kakaretso ka disete tse 3 go tse 2. I'm not really impressed because I was up 2-0 and ke setse ka setele one gore ke hetse a ba khona go boela go a bua from a tswa go morago so totela ha ka khutsohalla the outcome but overall ke itumela ka ha ne ke tshameka ka teng because compared to the previous times since ke tshameka lene o ne ana le the upper hand mo go initiating attack but this time around ke nna ne ke na le that upper hand ya attack. The final it was very tough because Olorato led 2-0 and she was too strong. But because some of the factors former coach, this is the second time Olorato and I'm a coach. The first time the previous tournament of which in the final but I managed to win. Kaisenyo eo e le mongwageng wa yone wa bosupa e ne e dirisiwa go itlhokoletsa liki ya Phoenix Assurance e solofetseng go simolola mo bogautshwaneng. Ryan Kgangwanyane, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Masitauka se tlhatlogetse kwa maemong a bofera bobedi mo lokong ya Botswana Premier morago ga go fenya basireletsi ba sejana Johnny Galaxy ka dino tse 2-1. Masitauka e noseditswe ke Jacob Mloyi le Monty Enosa fa Thabansi Sinyi a rabetse Galaxy le fa le sa garipa la dinaledi ba latlhegetswe ba santse ba le kwa setlhweng sa loko ka dintlha di le 50 ba sia Township Rollers ka di le 2 a re bone matlhasedi a motshameko o. Ya go tsaka Botsile Sanaka sakana tota ba ya kwa pele motho ba kita kgwele ale ba ya tlhele le tloa Mloyi anela jalo tlhapa sa majatlha ga Masitauka no ya ntla ya keta pele mo motshamekong per bona Galaxy Mkonto romela kgwele wash bano sa jalo ya go boela mo motshamekong Galaxy
go tswa mo thagong ya free kick wa romela Ramotse thula ka ditlhogo bona Monty a be ba ya tlanya le letloa a nela jalo majatlhagano ya bobedi o Salaja Joy. A game full of errors, a game full of mistakes, both for the playing personnel and the match officials. I look at the penalty, that I think it was a penalty, and the match official says offside. I look at the goal they scored, the second goal, when the ball hit the bar, it hit the bar and it goes out, and the match official had already, before the ball hit the bar, had already lifted up the flag. So I don't know whether she saw the ball before it goes into the goal post that it was a goal or what. But I think, to be honest, I'm not going to blame the referee. I need to go check the video and check what really happened. Very excited, very happy. I think the boy played with tenacity. They played with aggression. They showed a lot of character against a very experienced team. And looking at the circumstances, we haven't been scoring. We're able to score 2 goals. You know, they fought hard, and that's what really made me happy today. Mo motshamekong o mongwe o neng o tletse ditiragalo setlhopha sa Township Rollers se letse se palelane ka no setlhopha le sa Matebele FC mo motshamekong wa League ya Botswana Premier o neng o tshamekelwa kwa lebale legolo la setšhaba go bona yone sehedi le tlamelo montshusi ba rulagantse pego e latelang. Matebele ba ba tsene mo motshamekong o ba kwadisitse tatlhegelo tse 2 ka tatelano mo metshamekong ya bone ya bofelo ya League ba simolotse motshameko ka Masheta Thaba Maponda a ba neela ketapele mo motsotsong wa bo 11. The Blues ba simolola go phuthulla lebelo la motshameko ba kokota kwa dipaleng tsa Kukantshu fela Matebele ya boeme sejaro ba thiba ditlhaselo tseo. Popa ba supa fa isa latele le mo Simeng Mosha Gaolaole a lekalekanya dinno ka thogo metsotsonyana fela pele ditlhopha tseo di ya go ikhutsa. Go tsweng kwa boikhutsong ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di tsomana le nno ya bobedi fela ga se ka gana le nko e peetsang le mina. Mo motsotsong wa dikgobalo motshameka pele wa Matebele Thaba Maponda a phunya le morago la Township Rollers go pateletsa motshwara dino ka Belo Dambe go tswa mo dikwateng tsa gago maneng a felela a go batsa motshameka pele yo mme ga mo bakela karata e khibidu. E re ka Innocent Morapedi a nasetsa dirisitse sebaka sa go sotlhe tsa go dira diphetogo motshameka gare wa Rollers Sogalame Boy a ithuma dikota. Mompolokisa matšhana o na raga tlhago kotlhao eo Boy a ganannang wa banyana go fetsa motshameko bobedi jo bo ngangane ka nno setlhopha. We thought we were going to win. You know, sometimes when you are to win, you don't need to score a beautiful goal. You just need to score. You just need to score regardless. But we are missing. And I think when you miss goals at this time of the season, when you are playing some few games to finish, it's not good enough. Winning or drawing a game that we are supposed to lose, it shows another character. We will find it if it's meant for us. I cannot say anything and criticize my players in any way for the manner in which they fought. Although I think we switched off for a moment there and we conceded the equalizer. But on the balance of play, I think we deserved a little bit more from the game. But I also think that at the end of the day, it would have been unfair to Rollers that I also think gave their all. So I take the point, and I said to my players at halftime, I said, if we cannot win the game, we should not also lose the game, because we're coming. You must remember, we're coming from 2 consecutive losses, something that has never happened in our stint here in the Premier League, and it needs a lot of soul searching and digging and reflection on the team. And today their character was tested and they came out with flying colours. And I hope and pray that we can just take this momentum and take it into the next game. Maleka ao a Rollers a batlogela bantse ba le mo maemong a bobedi ka ntlha di le 42 fa Matebele ba tshegeditse a boroba bongwe ka dintlha di le 25 go bona one sehedi BTV Sport Gaborone. Mopagami wa dikuta wa Monogae Rose Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o letse a feditse tikologo ya botlhano ebile e le ya bofelo ya kgaisano ya BP Ultimate Rally ko Portugal mo maemong a botlhano.
Kalahari Ferrari o feditse lebelo leo mo nakong ya 15 minutes 18 seconds fa Van Beveren wa setlhopha sa Monster Energy a fentse lebelo leo mo nakong ya 48 minutes 37 seconds a sola morago ke morwarragwe Tosha Serena wa setlhopha sa Monster Energy ka nako ya 48 minutes le 52 seconds. Mofenyi wa kgaisano eo ya mabelo a dikuta ka kakaretso ke Tosha Serena wa Monster Energy a latelwa ke Sebastian Butler wa fa mopagami wa monogae Kalahari Ferrari a wetse mo maemong a bosupa ka kakaretso. Hey guys, so that's the end of Rally of Portugal, and what a beautiful place to ride. Incredible to be here, really thankful to be here. You know, it was an awesome round of the World Championships. Obviously not my style, and I got my ass kicked, but it is what it is. That's racing. There's some ups, there's some downs, there's some wins, there's some losses, and we'll take it on the chin. And looking forward to a restart for Argentina in a month's time. I'm feeling good. Probably the best I felt the whole week was today on the bike, and I enjoyed it out there in the forests. But yeah, looking forward to getting back home now, getting fixed up and ready for Argentina. Probably one of the harder weeks of my career, that's for sure. Day one didn't go as planned at all, and was touch and go whether I was going to get back on the bike on day two. So really glad I did, and really thankful for you guys for all the messages of support and everybody being here. Coach Russ, a huge thank you to you for keeping my head in the game through this week, and yeah, just glad this one's done. And Botsetso tsara kwa bongwe di ba khutlo go nefa tla ke le bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ralwa jalo ka puo ye di atla tshima sha khomo tswa thobeng tse le phepa jo MTV o tla be a bua go tla garla jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka kologelo ke tsatsi la mosupologo mosele wa pula o etjwa go sale gale re ka tsholofelo le yone e sa tlhabise ditlhong tswela ka go chema o iphute metlhala e tle re motsing mokgokolosa o elelela ntlheng ya gago o bole malala a la o tswe tlholantso bereka ka bonna tla bone kopila le botswerere tshele rata lo tle bokala Mucho. Your efforts and commitment to enhance Botswana's engagement